and phezulu lokho confirma incwadi ephuma ebukhosini ngichazela yona ukuthi isleepless esincane ukuthi singasithuli mara ebukosi bona buconfirmile nangapha ngakithi ukuthi nina niphethe ama-fraudulent documents they do not cala musinina niyise ithi ngikutshele something cala mangabe icase yecourt ban evictor yavalwa until icourt izidecide ukuthi who's the rightful owner nina niyahlala niyalungisa nenza maintenance while the rightful owner naye uthi because nina nifila ukuthi nirojiwe akusingcono indawo ivali so it was done before no but as I'm saying that ukuthi thina manje njengoba sila at the end of the day umsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuthi guys you move out of the place that's as simple as mina amaphepha ngivumela ukuthi I have to take you out thina sivulile aningitshela icase amaphoyisa bayibereke bathini nanivule icase nasivulako kwaba no CID la line number 1 can you scan ama number we CID le simfonele sipen okay ke simfonele CID le kuze ne phone asifaki vuli case silandele angisho mina ngifuna ukunitshela okay right la baba Mahlangu nginokhoni noma talent ne asithome la ekutheni ukhona lona ka10 nga istand usithenge njani ukhona wathi ngizole istand hayi kileyo area ngale mathini yes yeah wathatha istand lezi wasithengisa yeah ele wona sithengisa kwathola ukuthi uphele document yestand leyo lesithengisa yeah hlangana nomfowabo la kaMatalent abatsho bathi nguBoy igama lakhe sayi nguBoy yeah uBoy lo wana khulumisana nokhoni wathengisela ukhoni istand sakaMatalent angasiso sakaBoy into leyabe ofisini saza uMresifa asina ungene emapholiseni siye khona sathi masekho uphaki yeah right manje ngibetha ngokuthi la baba Mahlangu amaphepha njengoba nithi anisazi stand singesaka Matalent mara uma ukhoni lo naye unamaphepha avela kini as a tribal office ikinga enjalo niyenze njani amaphepha awaphethe la akusiso western lesi sikiso previous stand yes what previous stand kima stand no actually fraudulent mina ngisithenge stand buza ukuthi ngisithenge nini stand sale lesi sami sakho before ngitayasho nama dates akunaphepha ekalibhala lathola mkhoni for that stand akanaphepha kuleso stand buza ukuthi ngisithenge nini stand sa before the reason why besifisile ukuthi nibe khona la ukuthi nibone amaphepha esiwaphethe la yabona if it's fraud sikhona ukuthi sisuke la babotshiwe namaphepha if amaphepha abo avalid sikhona ukuquestion ubukhosi ukuthi ikinga engaka buyenze njani alright kena ngabapha mama bekosana bakayitholi namanamba engiwatholile ngwakho yani ukosana ngibanikele ngifana umhlusa nje ikosana wow ya ene lapho bagcina beze nabantu abanye bathi babuyisana isibheko umuntu omunye ukuthi ngobiki bavala ekhaya bazongitshela ukuthi noma basangibona lapho ngajela ukuthi vele mina ngoba lapho mina ngitshethezela ngisakuyiza ingawole bayithethe ngekhaya baberekisa ama-powers wabo bobani bebakuthusela ngukhoni ngulo umyeni kakhoni nguyokuthusela mara ke ngibona ne-eviction letter niyibhalele umama ba ivitha kona amaphoyisa weza azo ivitha labakhipha vele hayi amaphoyisa ngithi amaphoyisa ngiyo amaphoyisa ngiyo no baba Mahlangu ngiyithokozile ngazika ukukhona ufuna
Hawu. ngicabanga ukuthi akhe sifonele nenkosana le Yeah. because I think ukuthi nangabe bona babaphika bona bahlela ngekani then it means Yeah. because Lasi indaba kandaba ezitha ne. Yeah. Lasi indaba kandaba ezitha ne. yabona indawo ngibukhosi ukuthi nangabe nithi ecourt ubukhosi nabudecide ukuthi la kuhlala abantu sesizokuthatha yona leyo izoyikhuluma asifoneleni inkosana lesizwe simuze ukuthi uyilamula bunjani Nangu ndaba ezitha. phela Nangu ndaba ezitha. lakho akusilo iphepha lakho Nangu ndaba ezitha. Nangu ndaba ezitha. jama kesi mfoni khari wenzani ngoba thi wena uthi No, yami inamba iblokile ngisho siyamfonela nje uyazwa nama-majority lalela sithi siyamfonela manje phela ngiyabona ukuthi kunokuthuthezela Yeah, guys. and mina ngabe Nangu ndaba ezitha la. mara cha wena uyasikhombisa fikile sifuna ukufona Ngifuna ukufona yami inamba iblokile undaba ezitha. Yes, uya. Izi number kandaba 060. 060 Hawu. 776 776 76 18. 76 18